0917-945-6607. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Owned and managed by Dr. Joseph Paulo Kiat. Skin Gold. Clinic hours is from 11 a.m. to 8 p.m. Monday to Sunday. Nagbaliw inti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga, nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta. Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon, dagiti pagayam yo, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Wenno, the four-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing nayat ken biag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaing met kada kami. Ito'y laeng 104.9 XFM. Exciting! Isupay Supay Naghahanap ng computer shop na all-in-one? Computer shop na all-in-one. Mo pa na perfect, dyan nga parte na. Makaikaw nga talaga. Pati tartaraudi na dyan. Or-oray nga pinto to. Tinada mo kukuha mo. Anyway, we're back and yes, with Idol. With Manong John. Kaya Lakata. Siyempre, agdadamo ulit. O, diba, after a few weeks of not airing. With yours truly, Manong John, together with Para kanyo dyan Mark Pastor. dili lang nga po, numero 1. Ag numero 1 itong estasyon, 104.9 XFM. Exciting! Supay Ura awan di supay na. Di exciting! Ay. Na dumaduma mga style. Anyway, ito tumatawa, kitang taman no, dahil ito ikit caller nga talaga. When no, ag singir, iti padanom, kitang taman. Okay, tagi-tagi na tumawag ka po, 09058081259. And we have our first caller on the line. Hello, good afternoon. Hello? Hello? Yes. Go ahead. Naidip mo at Naidip na. Naidip na, okay. Hello, mga nakata. Anyway, once again, 0905-808-1259. No kaya tiyo apo iti kumablaaw kada kitay ingungutan nyo. Kinamnamain nyo apo nga dingdingeg itatanga ka nito. Yan, and pukaw-pukaw mo lang dagito agbuy-buy. Pasaray agad data. Anyway, makaornong talata. Pumiksan doon ito ti internet. Well. Mapakigtutan da lang siguro. And kumanta ka man pa'y balong ti may sapay nga sonata nga... Kanta, ipasa ta ulit kinanting ako ata. Ni. Nanti Lorelei. Right, okay. Napapangadya eh. Okay, you try this one and advance Merry Christmas to everyone. Nice to see you again, mga idol. Kung na nato'y pakibati naman po si lolo ko, si Pedro. At danla ko ti ubing nga arkus iti Paskwa. Malagip ko tay ubing nga adda ti kulong. Tatawag si sinagot na dumaduma nga aginaldo. Patyeg ati Paskwa si tataeng ti puspuso. Pag silawat na Christmas tree, aranyag ti masakbayan. Kapyaw dito'y lumbong, pagkay sa tay ken ako. Kansyonan asiraragsak, tinarambak a Paskwa. Ken di day kumalilipatan, ti ayat iti na marswa. Sa payla tarabayan na, baro atawen ti sangapada. Ken ti espiritu ti Paskwa, ang naet ti tumunggal maysa. Hindi ako na makikita di rupat ako na naman. Ganun ti Yuki. Nilaong dagiti kararag, di intay pa nagkakapiya. Amangi parang-arang, kini Jesus na marswa. Kas pagkat ti agsapa, iti umong na Paskwa. Iti barang ni ayat, kini Jesus sa maladaga. Itay kan man rambakan,
kendi day kumalit lipatan ti ayat iti namaswan sabay na tarabayan na baro ataw iti sangapada kendi espiritu ti Paskwa agna eti tumunggal maysa. Okay, that's it. And dagi tayo pangabalaw-balaw. Nita, YouTube. Nice to see you again mga idol. Pabati naman sa lolo ko na si Pedro Libed ng Rizal, Alicia Isabela. And Olan Pineda na Imbangal daw yung Manong June Ken John Mark. Nice to watch you again from Macayo, Alcala, Pangasinan. Ngayon mada kami dito ay Manila Tata. And Agpolda Celso, titagan na ako na. Pabati naman po ako dyan sa San Mariano, Barangay Paninan, kila papa ko at mama ko na sina Mama Mila, Agpoldo at Narciso. Agpoldo at sa mga kapatid ko na si Alvin, Donald, miss ko na kayo. Ayan, miss ko na sila. Hello from Jovi Buya and Joselito Borja. Ayan. Yes, Joselito Borja of Too Good to Be True. Dan. Welcome back mga idol. Welcome back kung ano nga talaga Welcome ni Dr. Alice L. Ligayo, MD. PhD. Ano pa yata ito? ED, ED pa. Amin nun. Thank you so much. Yan. Agreed lang idol. O sige man, tawagan taman isuna. Ta-agreed ka no isuna. Call ended. Awan ti signal ko. Okay. Okay, tigiti kahit na po nga agreed. Mabaling kayo na po nga tumawagan. 0905-808-1259. Ato nga minti tumutawag tatay pero commercial break. Isungan ko nga inalawat. Once again, 0905-808-1259. And we have our very first caller. Good afternoon. Hello, Idol. Go ahead. Kumablaaw kan. Idol, mother ko, Idol. Nag-overta sa dad, Idol. Padlawag man tikad-tat ka, Idol, kubala, Idol. Hang idol, tawag mo kanya kon. Karoba ko namlatan, karoba. Sige. Padlawag mo na, Idol. Karoba! Ito na, Idol, ang kuratan. Padlawag man pa, Idol, si kahit ka. Pati man, kadtat ko ti bala, Idol, ay kwapo. Sige. Pagutak man si mother ko ti naraksa ka ati ay ilaw. 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 Sige, Owen. Sige, alright, Ken. Thank you. Okay, thank you so much for calling. Ayan, datay karuba tayo ng adik amu. Di naman ay bagatinagan na balong. So, paya. Matandaan nam. Anyway, iliw, iti sunat na kaya na mga gan and we have iliw ko kayong kamo. Datoy, adito. Right. Iliw ko kayong kama. Dajiti mabalimi nga isagot kini Mudrabels mo. And once again, dagiti na po nga tumawag. 0905-808-1259. Nabayagan yakuwa di tan nagkita Aldaw ken rabi iya paspasungaden ka Jakun mas baalan tuy iliw ko ken ka sumangpet kakadi Patgek asan yata Pimanaw kalatani kan nagpakada Napanang alugar di kapay imbaga Noon yat ginuram nga inaramid ko adi mo kinaya Ken di ka ginusto No iti mo malengkit siyak tay agmay maysa Si papan ni midati abay jay tawang No ada lumabas salsalud-suden kangilti ayan mo biyak ko Di damet ibaga No siyak tut pumusay ket siyak tay sumina Dawatek obya ko sumangpet kantuk
may muntu kita enti nagbanagan na di inay-ayat mo nga ingka inulila. Malengket syaktay ang may maisa si papan ni midakti abay jay tawa nuwad da lumabas salud-suden kang imti ayan mo biyak ko di damet ibaga no syaktot pumusay ket syaktay sumina tawatek o biyak ko sumangpet kanto kuman tao may muntu kita enti nagbanagan na di inay-ayat ko nga ingka inulila. Karo matataket sagot na kano kini mo Drabels na nalipatak tinagan na. Indas lakit ti microphone tan aya. It's sure nga kunada. Nang ginatigas to bulsa damdaman dayo to yun. Anyway, it's our opportunity. Thank you so much, Sir Chris, for grabbing our hands nga kunada. That's a big thing for the 4-decade duo. Tanawang kami dituyen talagang pumakada ko man iti ere dagitoy 4-decade duo ngam kapakeng ka at ditoy kami man nagmampayag ditoy lang abo ag numero 1 tumatan nga estasyon ditoy Interot Isabela, the 104.9 XFM. Exciting. Ayan, apo nagbayag ka. Anak ko kumaya. Agi ko anak kaya gisagsagan anak mo ng tutikwan. Commercial? Patalaswan. Kaya talaga ro din. Madet, kahit ko sa kita di station ID tapos konto mo na yan. Ba? Apo, gulgulom ata file ta lang aro tatayen. Madet, nakukamutan na. Oh, bahala ka ta. Anyway, nagkita pangablao dito YouTube si Kang Artib. Ne, nakatatayo ka tente microphone. Ayan. Neil de Leon, hello neighbor. Yan na, giting nga dito hello mga idol na habali ka na. Habali ka talaga na yan, may. Anyway, kabalawag amin, tayo kapsat ko dito Pinas. J Hawaii, J Maryland, nagas ko man na po J Pasqua, J Balasi Utao. Salamat, God bless. And Corazon Gazmin watching here in Hong Kong. Alan Aquino, hello everyone. And hello Karubang. Rain Ruiz, dito pala yun. Okay, when? Watching from San Fernando, La Union. From Oscar Flores. Glenford Urbano, idol, nabay kayo nga. Sapsapulan ni Malis kayo, gaya mo. Ayan, narati kami na po 104.9 XFM. Tandaan nyo ako. Ayan, tandaan nyo ilista yun. Tapos na mo yun to na every Sunday data. Okay, please feel free to call us anytime for your greetings, Apo.